Kabeh lalu dumurung Aceh. Nah, apalagi no dengan lahir partai semakin hayu lam. Nah, semakin hayu lam kan angro Acehnya. Tak pegah deman. Ya anu perte betul bro dum. Anak pu dah pegah. Karena yo anu bui dum. Hai trimong kebenaran. Anu athe dum bijai bui dum hai trimong kebenaran yang di saat pegah. Yang melak gesang wote pegahnya lampap mai kan ke make ke yake ke keluarga ke. Ya yang pegah ke awaknya. Mamai pada hai kai pathoi lampu koi deh. Hana sadari mentong lampap mai. Panelo mo pakai akun palsu lam boleh pukoma ke pakai akun ke hanu baju hai ia boh bui ke kaja pap ma ke bui hai solo mo nyan kadulom so yu ja pap ma ke muda ma ke nak kujuk jantan na besi mungkin yo kujuk jantan na besi tua ke ya ma ke pai baju jelame ke ya hebat aja lah CV Bantina okah Okay, preh ku cek ku gam. Hana put habina go. Okay. Purte ase boh tri tu baji yang keng ke. Bamban. Baba ka tinge dum. Baba ka tinge dum purte PUBG anu lahe lam purte bithang. Ikan tu gabusi pueri. Pueri pu. Kapasti iri miohana iri hana mungkin kayak ikan gabusi. Iri. Yang pertama busi pu. Urang ganteng. Yang kedua busi urang carong. Yang kelihaya busi luar nang rawai tino. Maka jaga pai lagi ule wakah. Bu penenam the. Ule wakah ule kedoh. Perte tet bos reto perte main PUBG dum perte main skater. Bu penenam leluasan pikiran ke. Mun en kelamateng. Mun en gede lamblang. Cemecah, cah. Benar na? Yang tak teng nyan ke menen. Kapegah ada abusi jebak batsot. Ya abusi kabeh wewet, kabeh raun, kabeh puta. Hana pule ya puta. Kapupah aja ke peduk peng ke hang tim ja wewet li hai ku. Menyana pule lun tebitnya hana pule lebih got lun duit tino. Put teman tayak nging luar dia apalagi musim suum lagi nyu kan pah terpakai nyu. Nyu pah terpakai. Amunyo hana ada pakainya lagi apanya? Dosa mata, zina mata, bumupum mecut. Nyo, tu ji lo na pulai lun kuyakan ke bangsa aku. Karena yang tujuan lun pulai lun ingin membahaskan nak ke perkara 17 Agustus. Yang 17 Agustus di katanya baik sabe katanya tiap ton katanya dipengut. Tiap ton di katanya dia jae bab ini urusan ni no di bipeng tok leh juta. Leh juta peduk peng inan natis bab ini jae. Na urung melimong belah ro. Man wate ke bagi peng padum tapo. Aci ni cuba bayangkan. Menyo patah geteh di rek so tanggung jawab. So tanggung jawab. Han dipubat. Ada dipubat menan. Baik ni saban ngoino nang ro Kanada. Nyo nang ro Kanada nyo baik moyang mandum na insuransi. Benar tu pule urung drone. Nah terjadi hal yang kengkon ni dek tempat kerja bayu. Dumpu bayu. Ike kudu idino yo kudu idino. Kudu tiralun du hana lung kerja lung pegoleh. Tapi bayu nain turun ni lung. Nain turun. Yang ni gatan tinggal dalam nangro serdadu Indonesia nya nain turun. Hana turun ni hudep ni. Hana insuran kerja ni. Bayan ni lun pegah insuran mate ni. Hanan tapu na hana. Maka jika katanya hudep di dalam nanggro hebat, maka beda dengan hudep dalam nanggro Indonesia nya. Tapi urung drone hana pule kemakmuran, hana pule urung drone kesejahteraan, hana pule urung drone bermewah hudep, hana pule urung drone bersejahtera kehidupan hana pule. Karena kemauan urung drone nak ke petimang. Timang bangayu na nanggro Aceh. Asal lambu Aceh dicok. Nada sadar. Nada sadar. Pu yang hana ikut lam muka bumu Acehnya. Dumpu dikut lam muka bumu Acehnya. Siapa hana di kebah?
Hana sadar ni urung drone. Kenapa kon? Karena urung drone kemungkinan kon bi Aceh, menyobi Aceh ke pasti ni semikir kebangsaan. Pasti ni pekong perjuangan Aceh. Ka pasti ni pekong syariat Islam yang kalah di Nangro Aceh. Tapi no hana. Syariat Islam kedrodi. Awak weha kedrodi. Ha? Menancit MPU kedrodi. Mui kedrodi. Nupi kedrodi. Awaknya masing-masing mong membela hak droi segai. Hana dia pejuang pun lain. Bak babah segai wallah biiznillah. Bla 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 bla. Ya, bak babah segai. Yang bak ate dengan karena Allah awaknya hana pejuang agama dan hana dibela agama. Bahkan hana dipertahankan perjuangan Aceh. Ini cuba biki. Hana kabe lalo dumurung Aceh. Ya, apalagi no dengan nalahi partai semakin hayulam. Ya, semakin hayulam kan Nangro Acehnya. Tak pegah pun tak pegah teman. Ya anu perte besar bro dum. Ana pun tak pegah. Karena yo anu bui dum. Hai trimong kebenaran. Anu saya dum bijai bui dum hai trimong kebenaran yang di saat tak pegah. Yang melak gesang wote tak pegahnya lampap mai kan ke make ke yake ke keluarga ke. Ya yang tak pegah ke awaknya. Mamai pada hai kai patoi lampu koi deh. Hana sadar mentong lampap mai. Kadang kira mai anak baju yang ka bambarai ote masa komplit kadang mai pelayan. Yang pelayan BKO, pelayan Kopassus, pelayan Sipulan, pelayan Siplen. Maka lahir anak baju laweknyo. Ha? Ramai lahir anak baju laweknyo. Nak anak perte anak pelayan. Pelayan BKO je mun masa komplit. Kaji hana sadar droi, hana itu pu droi. Yang tak kalau tingkah laku perte anak mayak bambarai yang perte umur 25 tahun 27 tahun cukup kena awaknya. Cukup hayu sejarah hana hidup. Tak apa hana hidup tentang perjuangan Aceh, tentang sejarah Aceh duduk kita hidup. Kabe lalu. Apalagi no kena teknologi kalau lebih hayu lom. Yang tok perkosaan banyak. Kenyo cedera mutua hati-hati katanya. Ike anu bukai kli ino. Dek. Iya, hai kli thinya aku. Ana aku mayang bedoy. Sisinya agam dro aku dikli. Yo, cedera mutua sayang dong udah begini dah. Ikut tengok kena sayang, kena cinta, bangsa, baik dijajah sabi-sabi. Yang dijajah rot ekonomi, dijajah rot pekerjaan, dijajah sot jalan, bahkan dijajah longsot elektrik. Tapi hana sadar urung drone kehirinku. Menyok sot harta hana pun datanyong dari masa Soekarno memang kairipah. Kadikut harta muka bumi Aceh. Sehingga masa Jokowi. Abe dikuras harta hasil muka bumi Aceh. Tapi urung drone hana sadar. Yang dipeduli nak tokoh-tokoh yang kira-kira utak. Ya, yang kira-kira utak mandum disanjungi, mandum dibihak. Toh dibihak, minyak dibi. Yang minyak dibi ke tokoh-tokoh yang kira-kira utak. Ke rakyat biasa pun naik kena penan PKH, pu PKH nam lu dupu pi. Ike tanya nam dupu pi, pu PKH, wallahu alam bisawab. Pokoknya ni lung sebut tapi. Kai pelale dengan peng leher tuh rupiah. Leher bulan 3. Yang antri le masyarakat Aceh. Antri le bangsa mulia, katru pemanok.com. Katru Indomie. Katru Breh. Yang keronan di pelale urung Aceh. Yang hudep bermakmu, bersejahtera. Hai ke urung Aceh katanya. Heran aku. Pukul na payu, pui pegah pukul na payu. Pukul makah kalau hai ku. Pukul makah 18 go kai rok letik. Kepu ke payu pukul ma ke baklung. Thonan yo payu pukul ma ai baklung. Thonan thegam yo tanya. Even 21. Anu baju ke payu pukul ma ke baklung. Matang mahayu mbah ke ngam pukul makah yang kai rok letik 18 go. Nak debu. Kabuh lok-lok lam pukul ma ke. Apakah nak ramai lom terus itik. Atra pukul ma ke padunggoi rok letik ke dalam masa komplit lah. Hekah anu baju. Menyo besi jo kajau lung dia ka perintah tu po bije besi. Membek ka pegah-pegah menyo hana ulama hana so penikah makah ngoyah ke. Bah. Mun ulama tuhai nang Aceh mentong tuhai ke. Kau setakatnya label. Penikah make.
Ya ke lahir thom di kurumlah lep lu nam. Nah dudung goh la merdeka Aceh. Ya kah pat. Pat lahir ya kah. Nam perde pitham toh berkon ya. Ma gan perde pitham toh ya. Ma gan berkon. Kangi ngabu si hi wajah. Wajah 20 le thom thang muda si ya. Karena ate begot punya pele wajah begot. Kadang waktu tak mu baru 20 hetong tak wajah lempap mai 50 mu. Ale harum degat hai tu ba. Tanya mu degat ada payu harum degat ada payu ha anu yatim degat ada payu. Harta anu suada. Nyan jumoh cimuri ya munraka mujakab neraka yu hi jumoh. Ya urung payu harum urung payu ha anu yatim urung payu peng fakir miskin urung payu peng anu suada. Cimuri ya jumo. Pekat tuha. Tahu uru malem mino. Ba wajah saya tahu. Pun akhir pa malem ke pahana. Pi nyo lewe nyo panena. Lerupa maling tu.